Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, intara ya Kivu y'Amajyepfo. Minisiteri y'intara ishinzwe itangazamakuru n'itumanaho, umuvugizi wa guverinoma y'intara, itangazo rya leta nimero 70 /min/com media /sk /25 sur le retrait de l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC M23 de la ville d'Uvira. Iri rirebana n'itangazo risobanura imyitwarire ya guverinoma y'intara Kivu y'Amajyepfo ku bijyanye n'itangazwa ry'ivana ry'ingabo z'u Rwanda n'abambari bazo ba AVIS mu mujyi wa Uvira. Le gouvernement provincial du Sud Kivu suit de près l'évolution de la situation sécuritaire dans la ville d'Uvira depuis l'annonce. Guverinoma y'intara Kivu y'Amajyepfo ikomeje gukurikiranira hafi ku mutekano wifashe mu mujyi wa Uvira par l'AFC M23 dans la soirée du 17 décembre 2025 de son retrait progressif qui devrait se clôturer ce jeudi 18 décembre 2025. Des informations crédibles en ordre. Kuva ku mugoroba wo ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 12 2025 ubwo umutwe wa AVIS watangazaga ko utangiye kuvana ingabo zawo mu buryo buhoraho. Rikaba rero ryaratangijwe ku wa kane ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 12 2025. Font état d'une dissimulation teintée d'un retrait pour plusieurs raisons qui méritent une rigoureuse analyse. 1. Amakuru yizewe guverinoma ifite aragaragaza ko iri tangazwa ry'ivana ry'ingabo rihishira imigambi itandukanye kwe gusesengurwa mu buryo bukomeye kandi abwitondewe. En visualisant les vidéos envoyées dans les réseaux sociaux, toutes les dupes étaient presque vides car n'ayant à l'intérieur que les chauffeurs et un ou des éléments à bord. Icyambere, iyo turebye amashusho yasakazwe ku mbuga nkoranyambaga biragaragara ko imodoka nyinshi zavagamo zari zitwaye abasirikare zari hafi ya zose zarimo busa, aho usanga harimo umushoferi gusa cyangwa umusirikare umwe cyangwa babiri. 2. La communication sur ce retrait est floue. On sait que les rebelles n'ont pas précisé jusqu'où ils devraient se retirer. Et pourtant, ce retrait devrait être supervisé afin de se rassurer qu'ils se sont repliés jusqu'à leur ancienne position. Je parle de Kamanyola. 3. Icya kabiri, itumanaho rijyanye n'iriva ry'ingabo ririmo urujijo. Nta namwe inyeshyamba zigeze zisobanura zigomba kugera zisubira inyuma. Nyamara irivana ryagombaga gukurikiranwa no kugenzurwa kugira ngo hamenyekane ko basubiye inyuma, ndetse ko nk'uko babigenje mbere. Aha ndavuga i Kamanyora. Dans la même nuit, tous ces militaires vus à pied ont pris la route Mwami en passant par les collines de Kashekebwe à destination de Moye et au. Muri iryo joro nyirizina abasirikare bose bagaragaye bagenda n'amaguru banyuze mu muhanda wa Mwami baca mu misozi ya Chebwe berekeza mu Wayere ku misozi miremire ya Uvira pour rejoindre leurs alliés, les Ngumino, les Tugwaneo et les Red Tabara, amenés dans le territoire d'Ofizi, afin d'encercler la ville d'Uvira. 4. Aho bari bagaragaje ko bari kwegera abafatanyabikorwa babo barimo Gumino, Twirwaneho, Red Tabara, ndetse berekezaga muri territoire ya Fizi hagamijwe kugota no kugenzura umujyi wa Uvira. Qui avaient déjà foncé vers Makobola à destination de Baraka sont toujours à 9 km de la ville d'Uvira avec toute leur artillerie, sans intention aucune de rentrer. 5. Icya kane, abasirikare bahise berekeza i Makobola bagana mu mujyi wa Baraka. Bari bakiri ku birometero 9 gusa uvuye mu mujyi wa Uvira, bafite intwaro zabo ziremereye zose kandi nta kimenyetso na kimwe cyerekana ko biteguye gusubira inyuma. De l'AFC M23 vit à pied la soirée d'hier vers les ronds-points Kavivira n'ont pas dépassé la cité de Kiliba à 12 km de la ville d'Uvira. Ce qui confirme.
icya gatanu, abasirikare b'u Rwanda bo muri AFC bagaragaye bagenda n'amaguru ku mugoroba w'ejo berekeza mu nkengero z'umujyi wa Uvira, ariko ntibigeze barenga gace ka Kiriba kari mu birometero 12 uvuye mu mujyi wa Uvira. Ibi birashimangira igitekerezo cy'uko inyeshyamba zose zakoze ikinamico rigamije kugabanya igitutu no gucecekesha igitekerezo rusange cy'igihugu n'icy'amahanga. Pour réduire la pression et endormir l'opinion publique nationale et internationale. 6. Ce matin du 18 décembre, kuwa gatandatu ku itariki ya 18 Ukuboza 2025 umujyi wa Uvira wagaragayemo abantu bashya bambaye imyambaro isanzwe mu gihe mbere bitazwi aho bari. Ibi byiyongeraho biranashimangira ko abasirikare bashoboraga kuba barakuyeho impuzankano zabo bakabikora bakigira nk'abasivili mu gihe bari bategereje kongera kugaba ibitero bishya. Icya karindwi, kuba barashinze ibirindiro hafi y'agace ka Kiriba bishobora kuba bifite umugambi wo gusenya uruganda rw'isukari kuva muri Kivu no kwiba imashini zarwo bakazijyana mu Rwanda hagamijwe gushegesha no gusenyera ku mizi ubukungu bw'intara. Machine au Rwanda avec pour objectif de mettre à genoux l'économie de la province. Et pourtant, cette usine était déjà en pleine relance par le président de la République. Nyamara uruganda rwa ruri mu nzira kongera gukora ku mbaraga binyuze mu bushake bwa perezida umukuru w'igihugu nyakubahwa Fardc Tshisekedi hagamijwe guhanga imirimo irenga 3,000 ku rubyiruko rwo muri Kivu y'Amajyepfo. Hashingiwe kuri ibi byose bimaze gusobanurwa kandi hitawe ku byagaragajwe byose, guverinoma y'intara Kivu y'Amajyepfo iragaragaza impungenge zikomeye ku bijyanye no kwemeza ivana ry'ingabo ryitiriwe ingabo z'u Rwanda n'abambari bazo ba AFC mu mujyi wa Uvira. Guverinoma y'intara Kivu y'Amajyepfo iramagana cyane ikoreshwa nabi ry'itangazo ryatumijwe hanze rigamijwe kubaka inkuru mpuzamahanga ibogamye kandi igamije kuyobya ibitekerezo, kuko kure yo kuba igikorwa cy'ubushake bwiza iri tangazo rigamije gutanga ishusho ry'ivana rya politike, nyamara nta havanwa nyakuri ry'ingabo cyangwa guhagarika ihohoterwa n'ubusahuzi hagamijwe gusa kugabanya igitutu mpuzamahanga, by'umwihariko icyaturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni muri urwo rwego bitewe n'ukuri kugaragara ku butaka, guverinoma y'intara ya Kivu y'Epfo irasaba umuryango mpuzamahanga by'umwihariko umuryango w'abibumbye, umuryango w'ubumwe bwa Afurika, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi n'imiryango yose iharanira uburenganzira bwa muntu kongera kwamagana ku mugaragaro mu buryo bukomeye ihohoterwa rikorwa n'u Rwanda n'abambari barwo ba AFC no kongera ingufu mu kurinda abasivili b'inzirakarengane bakomeje guhura n'aya mahano. Guverinoma y'intara ya Kivu y'Amajyepfo irasaba byihuse Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abafatanyabikorwa bazo mpuzamahanga gusaba u Rwanda gukuraho burundu kandi mu buryo bufatika ingabo zarwo zose n'izigenzura uturere twose tw'intara ya Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, zigashyirwa ku myanya yazo mbere yazo ziteganyirijwe nk'ibunagana nk'uko rero amategeko mpuzamahanga bivuga. Guverinoma y'intara ya Kivu y'Amajyepfo kandi irasaba by'umwihariko imiryango yose itanga ubutabazi kwihutira gushyira mu bikorwa bikomeye ku kibazo cy'ubutabazi mu rwego rwo hejuru, cyane cyane abaturage b'Abanyekongo bacumbitse mu nkambi z'agateganyo zitandukanye mu Burundi bitegura koherezwa mu nkambi z'impunzi abimuwe nyamara badafashijwe na gato kuva ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 12 2025. Fête à Baraka le 18 décembre 2025, Lugano Ambashize Didier Kabi, porte-parole du gouvernement. Mu gusoza, guverinoma y'intara Kivu y'Amajyepfo iyobowe na nyakubahwa nyiricyubahiro Profesa Jean-Jacques Perusi Sadiki irongera kwemeza ubushake bwayo budacogora mu kurinda abaturage bose b'abasivili nta vangura iryo ari ryo ryose, kurengera ubusugire bw'ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no guteza imbere amahoro kuri iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu mu karere kose. Bizakorewe Ibaraka ku itariki ya 18
z'ukwezi kwa 12 2025 bikaba bizakozwe na Logoga dédiée uyu akaba ari we muvugizi wa guverinoma y'intara Kivu y'Amajyepfo. Ngaho nguko rero banywanyi, iri ni itangazo ryasohowe na guverinoma cyase n'intara Kivu y'Amajyepfo, bikaba rero ryasomwe n'uyu, aho rero bagaragaza ibiri kuba. Mu by'ukuri rero nubwo bimeze gutya, hari amakuru ari gutangazwa atandukanye n'ukuri guhari, aho rero ibitangazwa bihabanye n'ibyo Byabaye yatangaje, bihabanye n'ibyo mu miryango mpuzamahanga yagiye igaragaza, kuko nta na rimwe bigeze bashimangira cyangwa se berekana ibimenyetso bigaragaza ko ingabo z'u Rwanda ziri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Shingiro ku byatangajwe na Byabaye ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragara, ndababwira ko umuhari w'inyeshyamba wa M23 waraye utangaje ko watangiye kuvana mu gisagara cha Uvira igisigara kiri cya kabiri mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu buseruko bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Amasanamu yazengurutse ku mbuga ngurukana bumenyi kuva mu ijoro ryo kuwa gatatu yerekanaga ko bavuga ko hari abarwanyi bariko barava muri iki gisagara bari bamaze indwi bayigaruriye. Mu butumwa yacishe ku rubuga rwa X, Byabaye umukuru wa M23 akaba ndetse n'ikegera cy'umuhuza umuhari wa FC M23 aravuga ko iki gikorwa cyo kuvana mu gisagara kigaragara ko kiri kugenda gikorwa kandi mu buryo bwiza, ariko kuri ubu abo ku ruhande rwa guverinoma bo ntabwo bari kwemera ibingibi, ntabwo bari kwemera ibiri kugenda biba nkuko rero bigaragara muri aya mashusho mumaze kubona. Leta ya Kongo nta kinini yari iravuga uretse ritangazo yasoye biciye kuri X. Patrick Muyaya, umushikiranganje ujejwe kumenyesha amakuru muri leta ya Kinshasa, yanditse ati ninde yo kubihinyuza, niko yabazaga. None bariko baraja hehe? Ni bangahe? Basize ibiki muri iki gisagara? Imva rusangi? Abasirikare biyoberanyije nk'abasivili? Twakwizera gute aya mayiri y'uruhande rumwe urw'uno muhungu ariko ararondera korokosi y'u Rwanda? Turindiriye iki? Ingabo zose z'u Rwanda ziva mu bice byose by'igihugu cyacu zari byarigaruriwe. Mbere rero yaho Muyajya yari yavuze ku ngingo ya M23 yo gutangaza kuko ive muri Uvira rwari uruhendo kandi ko wari ugusamaza. Yanditse ati M23 no umuhungu ariko yitanga imbere y'umuhuza w'umunyamerika kugira ngo akingire se u Rwanda. Ibyabaye ntacyo bivuze, ni mu ruhendo ugusamaza iki gitero cy'u Rwanda. Ikindi bamenya nuko Paul Kagame atemera amasezerano y'amahoro yateye ko umukono kwa Trump kuwa mbere w'inondwi. Nyuma y'iminsi 3 M23 yigaruriye igisagara cha Uvira, muzabikorwa wa FC Colonel Nanga yatangaje ko bari bagiye kuva muri iki gisagara ku bushake bwacu bijyanye n'ubusabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gutangaza ko iki gikorwa gitanguye muri ubutumwa bwa nijoro, Bisimwa yasabye abahuza hamwe n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga gukora uko bashoboye kugira ngo Uvira igume ikingiwe ndetse intureka ntizize kuba zaboneka. Kugeza ubu rero nk'uko bigaragara mu ikoraniro ry'inama nkuru ya Loni ijejwe umutekano yabaye kuwa gatanu w'indwi iheze, uwitwa Mike Walters userukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri UN yagaragaje ko u Rwanda ruriko rurashora akarere mu ntambara. Aya ni amajambo yakurikiwe n'amagambo y'umushikiranganje wa Amerika nyene ujejwe imigenderanire Marco Rubio yiyamiriza u Rwanda kuri ibi bitero, mbere rugasubisha ko ibi bizatuma rufatirwa ibihano. Leta ya Kongo ishyira hamwe ndetse n'imiryango mpuzamahanga bimaze igihe kinini bivuga aya makuru, ariko nta bimenyetso bigeze bagaragaza. Ushobora kwibaza uti mu by'ukuri ukuri guhari ni ukuhe? Kuva muri Uvira ntibyavuzweho rumwe guhera ku itariki ya 15 ubwo yabyatangazwaga. Uvira yageze mu maboko ya FC ku itariki 10 z'ukwezi kwa 12 nyuma y'imirwano yari imaze iminsi muri Kivu y'Amajyepfo yasize ingabo z'u Burundi nyinshi zihunze urugamba, ndetse bamwe kuri ubu bikavugwa ko basize ubuzima. Amahanga yaherukaga gukotsa igitutu uyu mutwe mu kwezi kwa 2 2025 maze kwigarura Bukavu, bikaba rero byarikubise kabiri basaba kwirekurwa rya Uvira rigomba gukorwa mu maguru mashya.
Uvira ikaba ikora ku kiyaga cya Tanganyika, ikaba rero iri mu birometero bibarirwa muri 20 na 25 uvuye Bujumbura mu Burundi. Umuyobozi wungirije w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ushinzwe ibikorwa bya politike Beristrabisimwa yabinyujije ku rubuga rwa X rero agira ati ibikorwa bya ifuse byo mu kuva mu mujyi wa Uvira birakomeje kandi bizaba byarangiye bitarenze ejo kuwa kane. Turasaba abasivili gutuza, turasaba abahuza n'abandi bafatanya ibikorwa gukora ku buryo Uvira irindwa ubugizi bwa nabi, kugabwaho ibitero no kutongera gusubiramo intwaro. Amashusho yashyizwe ku rubuga rwa X yagaragazaga imodoka z'intambara zirimo abarwanyi bagenda ndetse abandi bagenda n'amaguru. Ariko abo mu ntara Kivu y'Amajyepfo baravuga bati hagendaga harimo umusirikare umwe umushoferi gusa cyangwa se abasirikare babiri. Amakuru yamenyekanye nuko abarwanyi b'uyu mutwe bavuye mu mujyi bajya mu misozi ikikije uyu mujyi wa Uvira. Ubwo rero AFC yatangazaga ko yiteguye kuva muri uyu mujyi, yasabye abahuza guhamya ko umujyi urinzwe n'ingabo zidafite aho zibogamiye kugira ngo abaturage bari bamaze iminsi barohutse ibikorwa bya Wazalendo na Fardc babashe kuruhuka. Al Jazeera yahamije ko yiboneye abarwanyi ba AFC basohoka mu birindiro n'ibiro bikuru biri muri uyu mujyi wa Uvira, gusa ntihamenyekanye igisagara ndetse n'uri kugenzura uyu mujyi. Igishoboka nuko ingabo za Fardc na Wazalendo n'ingabo z'u Burundi bashobora kwisubiza no kongera kugenzura uyu mujyi wa Uvira, ariko bikagaragara ko mama ko 3 nayo kuri iri hafi nkuko rero bigaragara. Nkuko rero bikubiye mu buhamya nagiye nkusanya bari muri Uvira, baragaragaza ibiri kugenda bakagaragaza ibiri kubera muri Uvira, bakagaragaza uko bihagaze. Jean Paul umucuruzi w'Ikarundi aragira ati bavuga ko M23 yavuye aha ariko twebwe turacyababona, ntibambaye impuzankano ya gisirikare, bambaye nk'abaturage basanzwe ariko baragenda bafite intwaro ntoya bazishe, baragenzura uyu mujyi mu masaha y'ijoro mu buryo bugaragara, barahari ntabwo baragenda. Chantal umubyeyi utuye Murara we yagize ati umutekano warahindutse ariko ntiwumva dufite amahoro, hari abantu bashya baje batuye hano batavuga menshi ariko nijoro ugasanga baragenda mu matsinda, abaturanyi bavuga ko ari aba M23 biyoberanyije. Undi muturage witwa Pascal umusore ukorera muri Kavimvira yagize ati M23 hinduye amayeri, nta bariyeri zigaragara nk'izo twari tumenyereye ariko hari aho bo abantu badashobora kunyura batabashijwe, bakora nk'abasivili ariko urabona ko ari abasirikare. Uwitwa Amin umucuruzi w'imboga we yagize ati abantu baratinya kuvuga cyane, hari abavugaho gukorana na M23 ku gahato, iyo hari igikorwa cyabaye nabi bavuga ngo ni Wazalendo ariko twebwe tuzi ko kuri ubu uyu mujyi uri kugenzurwa na mama 23 nta Muzalendo uhari. Moyize umwarimu waragira ati icyaduteye impungenge nuko hari abantu bafite amakuru yose y'uyu mujyi, abayobozi ingendo za Fardc aho abantu bahurira ibyo ntibikorwa n'abaturage basanzwe. Salima umunyeshuri wiga muri iki gice we yagize ati yuvuze mu 23 ku mugaragaro urahutazwa, hari abasore baza bakakubwira ngo wirinde amagambo, ntibambara impuzankano ariko bose turabazi. Uwitwa Andre umusaza utuye Kiribura we yagize ati twabonye ibi no mu bindi bihe kuri ubu barahari mu by'ukuri baducungiye umutekano ariko mu buryo batigaragaza, ntacyo nge bintwaye, icyambere nkeneye umutekano. Undi muturage witwa Eric umumotari yagize ati mu kazi kangenda ahantu henshi hari ahantu hari abantu bagenzura abinjira n'abasohoka cyane cyane nijoro, si Fardc si polisi ariko bose navuga ko ari abakozi ba M23. Uwitwa Beatrice umuyobozi muri aka gace we yagize ati hari abagore bavuga ko kuri ubu bakomeje kugenda babona mu masaha y'ijoro abantu bacicikana barinda umutekano. Ibi rwose nk'abaturage ntacyo bidutwaye kuko umutekano dukeneye turawufite, nibaturindira umutekano nta kibazo. Uwitwa Rora umusore uri muri aka gace yagize ati nahunze Uvira kubera ubwoba, nubwo bavugaga ko umutekano wagarutse sinabona itandukaniro rinini, guhindura imyenda ntibivuze kuhava. Uyu rero wahungiye mu Burundi nawe watanze ubuhamya agaragaza uko ibintu bihagaze, avuga situation hari, avuga uko ibintu bimeze. Kugeza ubu rero mu migambi ikomeje kugenda igaragara ndetse ikomeje kugenda iba
nuko kugeza ubu ngubu rero hakenewe imbaraga ndetse no kugira ngo abaturage barindwe, kuko mama 23 ni kenshi yagiye igaragaza ndetse ivuga ko itewe impungenge n'ibibera muri Uvira, ndetse itevuga ko itewe impungenge n'ibyagiye bigaragara mu bihe bitandukanye. Ivuga kandi ko ikeneye ituze ndetse ikeneye ko amahoro yongera akagaruka muri uyu mujyi nk'uko bigaragara, ndetse bamwe bakavuga ko ibikomeje kugenda bigaragara bikenewe gufatirwaho ingamba, kuko bitabaye ibyo hashobora kuba hagaragara ubugizi bwa nabi. Ni kenshi mama 23 yagiye igaragaza ko mu gihe Uvira yagarukamo abazarendo bakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ngira ngo mwagiye mubibona mu bihe byashize, Uvira yari yarabaye isibaniro ry'imitwe yitwaje intwaro, aho abazarendo bagiye barwana byato nato n'abasirikare be Fardc, abaturage bakasiga ubuzima. Ibi mama 23 rero yagiye itangaza ikavuga ko ari byo yaje kuba yahagarika, yaje kuba yakamagana, mu bityo rero ko ikeneye ko umuturage acungirwa umutekano, ubuzima bukongera bukagenda neza. Kugeza ubu rero nibiri itangazwa na guverinoma mama 23 ntiragira ikitangaza, nigira ikitangaza turagaruka tubabwire ibyo yavuze kubikomeje kugenda biba ngaha. Rero tubashyikiriza amakuru atoso yabarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Uwo dukurikiye bwa mbere cyo ndasabone, ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Astra Vista.